tu ni thumna ke hilna dinga ikidei sa uhi living together relationship ke chian masanga nu pabanga in khana chen khom a hi lo le nu pabanga hin khoman khom hi a hi chi thumun hi khanglui laijap hona kolin asa kha lo amit ova anamu pha lo thumun a hi wang se num ten tu lai khangin bol ngai lo hi to lovin gam khang to zap a hi lo wa le thinglang chon dan khala khupi dunga khosa hola hin chon ngai dolan chon ngai dolin do in a hi isai yu thumun hi non christian hot chon dan bangin kilang song le christian ka hi ti hola azong hi zumpi ding lo hel khop in thang phong ta in mi kon khat hin khwa hin mu do thein a men a hi ipiza hi tabang chon dan hi tu lai khang dong tampin a chepi a chule a phat chom lo na ipi ham ai lo la a phat chom na am ho gya la itabang ham ti jong he kihil na ine wa pathin thu ta sana bible thu hila ta sana kibul phun na nei te adenga hi je itilam dola imu du ham ti hi isei do no he khol chun na kimu do dung zui ya hin alang pi a living relationship hi aji chom chom min pha the o min khatna a alang pi a khangdong ho hin kichen masanga insung khana khom nu pa bonga hin khuman khom hi phat man khom nom na ji a hinomi akiti na he ni na ami kon khat hi hitabang chon dan le hindan ane nom na ji hi sumla pai ke man sa jang khai na ding a hinomi na he khom te ni a cheng khom te ni chu rent fee api khom ji ne la cha po do khom ji ke man cha na jang khai jap ding ham tia hi gyal na je a he khom nom atami na he thum na ami kon khatinga hitabanga hin khom hi khununga khatla khat chen khom theina dinga ke ba do na phat compatible ka hi hlon hinam nu pa adinga hi ka ki kot to theil hlon ding hinam ti ke ba la na phat aman khom nom ji wa hi tabang relationship hi nei jang a umin a hi hi wangin the consequence of living together ai lawa la ki chen masanga nu pa hin khomang ho akona mu do thei pha ba aga umin a hi holgil na nei ho mu do dong zuin hita bang hin khomang khom ho he alang pia atam zo hi kichen ta sangin aki khan zo atam ove ati ve na hi aki khan lo na je u hi khala khat ki ngai lut na sanga ki theida to na ki chim cha na chule po gi len zo hi te ding in ta sana omin a hi ki ta san to na sangin ki ta san to lo na ki ngai lut na sangin ki ngai lut lo na apin do sa ati ve na hi hi tia chon dan ji a hin pathenin atun do kichen na hongsung athupi na le zabol na jong hi akhisu chen kichen nom lo na lungthim na saten apin do san akhan sa ti jong hi mu do the za hin hi chi relationship a mo hi kumtam pi khom akicheng lo atama tam a hi living together relationship hi aphat somna ipi mong ham ti hi asunga hon hethim oventin hin la christian perspective biblical perspective a hi even na saying a hi ala aphat chom na se ya thim chan na ding be se a hi po in chusanga aphat chom nol na le ase na zo hi mu do thain akilangin a hi hi chi relationship adi lo na aji ju khatna hi chi pathin design hi lo a hi it's not god's original design katinomi an he sem ti la chun hi tabang in sung khana hin khom theina le khom theina chen khom theina chu pathin nu pa ki ka dinga hi de sa na zo hi akemu in he ki cheng la hingal lo nu pa ham itila nunga go hlang ka hitina lai a ki cheng lo ham itile a ki cheng ho sanga nu pa bonga hin khomang thei de cho ho bung in jong het pi lo in sung mi den jong het pi lo hitabang chon na hi pathin do na a hi bowin a he it is the opposite of what god really intend to have na it's the opposite of god's design ni na bible a hin hu la zon than hoina sexual immorality hin na certain pathenin de sa lo na akimu in a hi first corinthian bungup chang som na thuma chun ta sa hi zon than hoi na bol na ding hilowin pakaya dinga kisiam a hi pathin na da mancha phadinga he alopi na dinga kisiam a hi ti ba zo hi isei do no hi thildang ji sa sangin kamu do la hin living together relationship hi zon than hoya kichip no na ding hi azi len pen danen kamu do in he khat ve ve le chon sit chunga them ki chan na ding in mi abang khat in kom khom than wangin thil se ima ka bol poi tin ki veng bit han mai thein ate ima bol hi zong le khom mai rong cho adi lo hi katino mi he chu ui cha le sagu chu khoma le ui cha in sagu cha ni te ding a he pa kai do na a na ke tong thil ki bol zo se cho adi a pha lo a he ya chu seili im ke banga chu hichi living together relationship ma nu mei khala pasal kha cha mu khoma zon than hoina ima ka nei lhon poi atia le
adi lo khat adam lo hi hlon ding a hi adam na hlon le chun pathian do na chon sit hlon ding chu abai sa a hi First Thessalonian bung gup chang thum apana gup sum chi sima le theng tho ta hin khomana zon than hoi bol na khona ki kang se pathian lungde a hi akitin a hi ta san cha te adya le se na I hin lo sungwa itup thubi pen deula pakai jesu christian ai ko lo na chu ama banga theng tho ta hin khoman ding pa chu a hi hitabang zon than hoi na le chon hoi pathian lenga ma dinga chan anei lo deu a hi tin pathian thu in zang ta le ke che ta na sei do ne pathian ni khu khat thing achung thu atanding a hi tin zut bung khat chang sagi na revelation bung son ni le khat chang ge sunga jong chon a sei ne he ki chen ki cheng nai lo wa a hi lo wa nu pa hinai lo wa nu pa banga in sung khana chen khom hin ki chen na hung sunga phat the na tam pi jong a chan the a hi aman sa the thon a hi ti jong hi mo do the hi apula mai se zo la mai se do bang wa hita bang chon a hing ho hi a ki cheng a hlom le in a hi a ji cho ki chen na hung sunga bolding thil pha tam pi amun la pha to ki to lo a bol ji u a hi hai the asil ni phat nai lo kilo la a phat som khat zowa amin atui lai ta kine phalo da bang he ta bang hin khomang ho he ki chen na hung sunga thil pha tam pi a chana a bol zo se ana to zo se uji ki nu pa banga hin kho amanu a hi wa nga nu pa hi lo je a cho pathinin the real joy of marriage a koi ho cho aman sa wa ate kha lo hi ka ti no men he hita banga chon na hin jinei ding no sa na sa nga thasi na pin do sa in chu jong le am ho gyala chu ki chen hong sung chu chu ta bang hi dang ham tia hi ani gyal ji wa mi tam pi hi ki jinei nom lo atama tam hi ta bang hin kho amang ho hi mi a bang kha cho mu kho ma now awap ji now sen ai lo wa le chap cha na bu sunga kizil chu thimon nei lo pathian do ma na a bot bol jang tam pi kit a hi ya chu now sul ha ki ngai lut na di ta thelo ki za to na zo se apai manga hitabong relationship do che kelang tampi au men eh one of the greatest judgment from God could be you lost the real relationship and the joy of marriage even if you come together katino men eh ya so I ham ta ki chen na bang hin nei hon jong la chon he chi marriage joy na ki chen hong sunga ki pa na lang benefit ho zo se na man sa thei lan eh ya chu khangdong ho ko ma tip na nom le ka taw na nom chu pathenin in sung le gam la nam wang bu han itiwa hi le pathin dei sa lo na thil I bol ho zo se wi I pai la nga bu ngai jin a hi